Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, yo nak berita long ba info Banda Aceh. Limor tuh si kurung dro baca lek gugur baca Al-Quran. Nyo baca lek DPRA gugur baca Al-Quran. Memang ngeri donyo. Baca Quran hanjut. Ya do jelek. Pemimpinnya gimana ke pemimpin? Bujut agama. Bujut baca Al-Quran. Pertama kali baca Al-Quran. Masa baca lek hanjut baca Al-Quran. Nah yang belum baca tes baca Al-Quran di Banda Aceh. Allahu Rabbi. Punya hanjir baca Quran baiklah baca lek bro. Yo Al-Quran nang upung. Kibayap timang masyarakat Aceh. Kibayap timang rakyat Aceh. Kibayap timang yatim. Kibayap timang orang miskin. Yo bujur baca Al-Quran deh. Baru baca lek bro. Malai ada lagi nyo. 500 si kurung ro. Gugur baca Al-Quran. Autai tes. Han malai lagi nyo berita. Aduh. Nyo dan nali lagi nyo. Nyo malai dah lagi nyo. Nyo DPRA loh mbak. Itu dia DPRA. Baca lek DPRA gugur. Buat baca Al-Quran. Masa Al-Quran juga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.